kache paning ding nang ji bangke kenang shot kardom kadu ka Facebook page long kelang audience dona pan sitame la sike dam tang video long sitame nang litum phanili Facebook update sa puthang nang than pachini pon iglo kupi updates lo mapulo tangte jong hele nang litum akiding a video le upload pusitame hedi reels a format long sipak lang pon igbo aprang bangke akiding video movie lai bangke akiding video long sipak lang wedi tila pen las reels mate short video bangke reels a category long sibang bang halo so format long sipak lang nang litum sitame Facebook long video ke lang tum sitame chini pon igbo la pen non ke banji update la bangke la puhen lo jenang litum jong hele akiding video plus ita hedi reels a format long sipak lang pon igbo that mean nang lituma video ke viral ji chance do piklo la si penan coordinating ji tum bangke la content monetization tools long le dera join he dia sabsu demotivate hoilo mane video selam nang ji mangne ma video selam sita views bang we mate kapre ka region sita me dopo nili aprang bena nang than pachini pon igbom lo la content monetization hedi a tool bangke kaduk ka Facebook page long sita me pipon ikpo pubom lo nili aprang ben sita me lasi aja ka tum long bangke la content monetization option bangka long igelo sita lock sikedola la pen nili aprang bena nang than pachini pon igbom lo je la content monetization a tools bangke hedi 31 August aprang hedi kaduk ka Facebook page long sitame paklang pon ikpo mate Facebook page long dopo la pen non bangke kaduk ka page long sitame content monetization bang long igelo sita lock sikedola la sinang litum ning chapa nang ne an se prapjin pen hedi la content monetization a tools bangke hedi unlock ji phan Facebook atum sitame bori pon bomlo langpon bomlo je mara tuma page content creator atum si original content ka selam lo mamate reach mission atum pansi non la content monetization bang unlock pon bomlo asinang litum jong si original content jong si selam voi plutang de ke damtang video long sita minili nang litum phanang than bachini pon iglo janang litum tala interest form long hedi asapsu english pen nang litum da ke tok nang ji kenang sola sonjong si tok lo plutang te an se prapjin pen hedi nang litum sita mela content monetization tools bang unlock pon igdat po sinang litum ta demotivate nang litum ta am se video ka selam ji phan sinang litum ta bor inang po untar ni sipen hini mate ke thom video sita menang litum upload pon ignang penang litum jong sinili page long akimilang plutang te nili Facebook page apan sita me follow igdanon la pen YouTube long jong silang bom plutang te nili da comment long sita me YouTube channel la link ka chipitang do YouTube long sita menang litum subscribe ignon la si puen lo che tong thulo nang next video long till then take care bye bye kardom.